Kif intkom nilqawkom għal Love Island, l-isfok ta' dawk kollha illi ma jifilħux jaraw iktar Love Island. Ma fl-istessin irridu ninformawkom il-bieraħ kien hemm mhux il-bieraħ insomma issa ddew xi jumejn tlieta. Imma il-koppji dem ġew naqsu għaliex żewġ koppji ħallew iċ-ċans li jaħtfu f'idejhom l-20,000. U bħalma jiġri dejjem barra meta kellna lil dik Kira. Tajjeb dik ma ġietx. Iva, ma ġietx għax beżat hu. Imma dejjem jiġu hawnhekk u jżuru lit-Teletubi u l-istess ħajamel Edward illum mat-Teletubi Dominka u anke Joshua. Kemm ħallu. Iva, taf li bdejna. Ħallini, għax is-set naraħ mhux fuq it-TV. Ħajġennini kemm int gustoż Edward. Ikkalma. Dan dilli naqdik ix-xoffa meta tagħmel l-isfel, għasra ġiet. Naħseb ma jkun mxet jagħmel apposta, ma ta' minnu hekk u veru. Ejja minni. Tiġi naturali. Ed, inti għatti li kont daqsxejn jitqal milli int imma. Boċċu qabel. Imma llum Edward mhux boċċu. Mamma mia. Nistgħu nibdew ħalli ma nżommux. Għax nafu li inti workaholic u xek. Yes, thank you. Inti x'ismek? Jien Joshua. U jien Dominka. Isma' peress illi marbaħx, tajjeb u insemmejt li l-pjan tiegħek huwa li tixtieq tirtira int u kiesaħ inti tirtira l-ġenituri tiegħek ukoll. Mela. Kif ħadd tagħmel dal-pjan issa? Jew l-20,000 ma kinux parti mill-pjan. Le, qatt ma kienu parti mill-pjan, imma we have to find other ways, you know. Selling my body, you baby. Kemm toġobni dil-biċċa, Edward. Jekk tirnexxielek qalbi li tirtira l-ommok il-missierek lilek, irtira lili wkoll għax li biex nagħmilha din il-biċċa tax-xogħol li nirtira mingħajr idealment ma naħdem. Fidejja. Kif kun hemm ta' familja kum mela għalek, mela, hemm ġew kontu bħaltin bħaletajiet u int kont wieħed minn dawk li semmejt illi ħassejt daqsxejn differenza fl-età. Kif affettwatek? Xieħdehom? Le, jien xieħ ħafna, imma qabilna ta' xorta ġbir, not gonna lie. I thought it would be harder, imma għaddejna ta'. Xieħ għadu żgħir ħalib dak. Ħanibdew neġew. Ikkalma. Ħalib ta' ċokolata x'naqes. Veru ħaditek ix-xeb ġew. Ta' Ringol kellna ħafna. L-ostri ħin kollu tiżolfu. Tomba ta' Ringol. Kemm int ħelu, ejja, komplient, ejja. Mela, meta kontu ġattilu jien, inti mizzek. Mela, ħata sikir. Basta toqgħod titkellem di qed ngħidlek tintilef. Mela, l-aħħar ftit momenti fid-dar tajjeb isek kont l-aqwa boyfriend u veru ta' Kjana, però aħna nafu bejnietna li ma koċet tħossok 100%. Allora li mill-verità issa li. Joshua ħalini, bist pejġu nofsi sek. Għandek missa allura risponda di. Sew. Sejt li qed inwek. Veru qabel spejġu nofsi. Mela ħanerġa' sikora. Mela, meta ġi Josh ħadlek lil Kjana f'qalbek, vera qed lu Josh kemm għandek? Naħseb f'qalbi. Għax il-ħarsa kienet qisha, Ejja, fil-bidu għamilna apodini, ma mbagħad sirna ħbieb. Ħares lejja waħda kemm ħanarlek ma xajna għandek. Isma', jien naħseb li mnalla spiċċajt barra x'bejt inħossok qed tiddejjaq veru Popo. Ejja, konna qamdejja fl-aħħar. Min kien idejqek l-aktar hemm ġew? Ejt il-verità, irrametti kif ngħidu. Ħadd ma kien idejjaqni. Jikdeb! Isma', inti dejjem tħoss illi smajnik tgħid li kellek xi ħaġa missing għal-Kjana. Sibta? Falissa għaddejjin tajjeb ġifieri qegħdin barra u looking forward to it, you know, hekk tiġi l-affarijiet jinbidlu l-affarijiet. Il-mistoqsija ta' kulħadd. Ħatibqa' magħha? Yes. Aħna qegħdin barra, żgur, aħna qegħdin barra nipprova. Dik tiġi closer and closer, taħseb li mhux qed nindura. Dik fl-interess tagħha din-domanda. Joshua, tiħġi ma mbagħad kellimni Popo ta' isma', issa naqgħu fis-serjetà. Intkom ħassejnikom ikelkom naqra graċċ għal Rakele. Għax kif deret hawn barra iskom kontu naqa' gang kontriha. Jew le? Fil-bidu iva, imma it was a mistake u fil-fatt skużajt ruħi magħha
and we cleared the air, ġifieri ħriġna bħala. Anka qalb għamiltila xajtek. Mela, għalhekk. Ikollok. Mara kell. Le ma nfattux ma kopji. X'intom tajd? Taħseb li l-votazzjoni li qalaw li kull kjana kienet ferma? Mhux ħaġa ta' fair u mhux fair. The guys voted with their hearts, and that's all that matters. Issa ġeja dik li suppostat lek l-ewwel. Mela, hemm ġew kontum bħaltin bħala tajiet u int kont web minn dawk illi isek ħassejt naqgħad differenza. Ejja. Jista' jkun illi affettwatek dil-biċċa xogħol? Le, affettwatni ħafna u jiena kont naħseb wieħed mill-iktar xjuħ fil-villa. Matur, mhux xejn. Ija, matur, ma it's also age. U fil-fatt jienu u kjana nafu li għandna obstacles dal-age gap. Dik biex tifhem, meta toħroġ bil-pensjoni, jkun għadha ħibdilha fil-għalbieri dak iż-żmien. Dan sekk hemm żmien. Isma' jien għandek kemm għandek żmien. Xorta tefqali moħħi int. Isma' fl-aħħar momenti fid-dar isek l-aqwa boyfriend kont, però aħna nafu li ma kontx qed tħossok 100%. Isni ġa smajta di? Allura li mill-verità fuq. Deja vu. Li mill-verità fuqek. Li inti hekk jew inti hekk? Le, ma fl-ma sens, għalija jew ma kjana. Għalik. Le, għalija ma Tista' tneħħidek minn hemm. Sorry, na personal space, you know. Ewwejja, pu. Le. Invade my personal space, don't worry. Le, ma kontx nħossni 100% u naħseb it was obvious from the way I was acting, imma issa ħafna ħjaru and we're reset. Iwi, għafna, jasra, ħatiklu tifel. Darba minnom u kollet illi your body is bugging you. X'beda jagħmellek your body? X'beda jagħmilli my body? Xej, nħossni għaskom duminar t-shirt, topless, imma. Għazderte? Ek tossok. X'jiġrilek jekk tikol il-burgers int? I blow tu. Mela bħali, jien nintefaħ meta nikdem it-salzet. Inti kdimt it-salzet tu, x'rajlik? Meta ġagbinawk Mattias u kienu kemm minn dan najt, għaliex din mhux logħba imma. Mhux għax dan najt, jiena kont lest imur id-dar, imma ovvjament fil-moment ħassejt inqas komdu, ma issa rajt, I wish them. Ħan ispiċċa. Sorry, tannej kamlulek. Le, ma l-mrux tannej. Kif dajjen. I love them and I wish them the best. Oh, daħlux klim. All right? Le. Vera ħattaqbilhom it-tajers ħorġu. Ħanajdilek kif tajdin, you will slash the tires. Slash the tires. I wish them the best. Int ħafna drabi kontejt u tirraġuna bis-sens fost il-boys li ngħidu kif inhi l-oħra mhux li tant hemm x'tażel kollha l-ġol ħajt, ġifieri as such inti kont il-professur hemm ġew. Dak l-għandi. Min taħseb li ħajat il-pariri issa li inti qiegħed hemm barra? Mattias is the other big brother. Mattias daqt jiżżewweġ. Mhux għalhekk man of experience. Iwa l-biraħ meli l-pool kollha roses imma insomma. Mela, ma nafx hekk rajt xibdew jgħidu fuqek in-nies, rajthom? Rajtna. Miskin, nitolbu għalih mela jqrom. Imma ħafna nies jaħsbu li inti qed tilab ħafna logħba li wara kollox il-logħba x'inhi li tirbaħ l-20,000 €. Jiġifieri mhux li tant trix tajjeb biex tagħmel mhux hekk. I'm not good at playing the game naħseb. Imma hija xi ħaġa li ddejqek meta kienu jgħidulek hekk? Le, ngħidlek il-verità, the way I put myself out there, kellhom raġun, you know. Għamilt erba' affarijiet li they weren't in my best interest too, and I accept it. But I was not playing the game. If I was playing the game, I'm very bad at it. Le, you are. L-opinjoni tiegħek imma min ħajirbaħ? Jien naħseb Enrica u Mattias jieħduha. Naħseb jieħduha. Oh, they're too sweet, man. Dak kollox naħseb tista' tmur ġox bissa. Iva tlaq. Ma kelli ftit iktar. Bur. Isma' darba minnhom fil-villa ma nafx jekk rajtux dal-moment. Edward. Għajdli. Badnik tinawwar fid-dudu tiegħek. X'għamilt? Dejt tilab bid-duda. You were like you were touching your duda. Oh, touching my duda. Not accidentally, ta' just nirranġa. Tirranġa bid-dettall imma. Ħażin. Fil-każ morru għall-sponsors ħannawwar lek naqra jiena. Ejja, għadwed.